Ajuli tutwal in my nano Tami Bay TV man and Mr. Laughter and I ticket William Martino Vatica Nano Lok ma Norbert Mao ma NIA Minister of Justice and Constitutional Affairs Mathieu Kiyaro that President Museveni Otiwachimo and Obedu Tie Kikatiki Lok ma eno cho social media nyo X nyo John Gilwane Twitter eno katika kama link tutwal chi America waneno ngoke kwa motime lok ene kono katika link ikum gen motime ya imuchwini wanongeni muchwini tie nonge KITGUM district ma NIA tie lacho mo makilwoni omon ma en lacho ene obedo ki kibedo ki berkene eno kwala pepiri dak pepiri ene obedo pepiri me area me muchwini dak kin maki wajo kede ena yeni kar maki mako en ki wajo ni Giso ma en nye kilwoni ukuri ma en no tie darma ma muchwini o tiko mako en chi uchumia ka chwalo en police o chwalo en dak kama kilwoni i detach mano tie manonge i muchwini kuno angwanonge muchwini ti gang mabede twal kama darma kilwoni janan lo ake ye dongin motima ena yeni mon gen gutwe la dit enio ne king tiene wakichie wenga guliero ka go gay ma die dude go gay ma diet dude pitian lok ma tiene ana pe kwal pe pire na lok eno kelo wak jemi ma pool to twal dak wak ke nega ma pool to twal pen video ne tie mo katio e social media wenke kana YouTube pe yene pe waket kan kono wakero yu ne arbat won jo mo na social media gime eno kato wenka maleng dong lok ma tie ena yene ameta wichi wonu ni dano lumon adi and mark mahogi mago go la dit omon ma en ki i mochwini kuno ni kitio mako gio ki mako en lumonya dek kachel ki en ki Giso man en Giso me mochwini makilwonye ni ukuri make mako eno na lokono ngin ni ning piane kar magen kitika go la dit eni wano neno kid ma go kede marachu twal o weko loko beru tie magere twal do karo UPDF image kama lit twal kama right twal mo weko oluto la did Norbert Mao ke kuma okati chi ulogo itwera mamege na ana mira kone wogen ma Norbert Mao wajo kama lenka magin ma eno ti kama eno video ene eno cho ki mama bed toilet where mamege ma wajo ni the abdominal action of these soldiers should be condemned by everyone. Since yesterday I have been engaging with the authorities concerned. The 4th UPDF division commander has confirmed that the soldiers who have arrested and actually beaten the civilian who have participated in the torture of Omon has been arrested. Now monologue ma Norbert Mao owajo abikero bena video ne kenyo bena ana won jomo twar kwano no ti kenyo kidongen mokene ma mukati kama la did Mao time engaging ki dano ma aki UPDF 4th division Mathieu igulu geno wajo kama link to twala UPDF bena gukata ki press statement ma magi Mao kata kama link to twala Mathieu abikero wang screen kene ma romana na geno wajo ni gin moti mene obedo gin ma lir to twala dak gin mama pe be to twala dak eno wajo kama link UPDF press statement wajo kama the UPDF has noted the extreme concern of a video circulating in social media of a person being flogged by both soldiers and civilians. Now, he said, facts, we have learned that civilians in Lagot village, Muchwini sub-county, KITGUM district, arrested a suspect thief, declined to take him to the police and chased to carry out mob justice. The local contacted the RDC village, KITGUM, who discouraged them against mob justice. The LC3 chairperson and Giso then chased to take the suspect to a local UPDF detached where the detached commander regrettably allowed this hilarious act without the acknowledgement of his unit commander. The soldiers have been arrested and a public trial is to be conducted to ensure that justice is not only done but be seen.
Now, the UPDF condemns mob justice, whether the civilians are soldiers. No one has a right to administer such punishment as a corporal punishment, and any form of torture are unconstitutional in the laws of Uganda, and the laws provide a clear procedure regarding the arrest and detention of a suspect. We have continued to ensure strict observance of the rule of law. Now, mono lok ma UPDF go waja kama leng ma en go waja ni gin ma jona ini go ber katimone I detach man me my KITGUM peg power gen ma better to man biro gen ma right ma gen ke kum ke pegi chwako dak gen mo ke kan ma time kere en gen pegi bi ne mi ro time en biro gen ma right ma gen pegi mi ro ne time o to pen gen ma time kere gen ma right to al gen en dano ma ke bera ne futila ku ke maro kai maro chidon ke wa en beri you do da ke go marach man mono biro gen marach to al ma UPDF ku ka de press statement and again wa ka maleng ni pen pe bi ye meng en mi mete me mono gen motime KITGUM Norbert Mao kono ga mo kama be to al and way connecting ke dan ma pol to al menen ni Jimmy Duchuma no UPDF te kamera ne nena ni lacho en ki kero ke mi yer justice ubero gen maber to al en kono wajo kar ma don ke ma wajo ne to al bena chile bena rom nena ne tie kenya ma ti bolu ne now en wajo ni under arrest mono headline mege here are the pictures of the soldiers who tortured a civilian in Machweni. Machweni is the birthplace of genuinely home. Let the blood of our martyrs prick out conscience and compel us to do what is right rather than what is convenient. Mono gen ma Norbert Mao wajo manong nyuro aningo ani Norbert Mao tiga tiji machalo Minister of Institutional Affairs Ministry of Justice and Constitutional Affairs mono ana Norbert Mao okateki lock any matie atieta bakama link to al don't gin any tigen ma right to al gacha wano neno ni goyo maki goya ke dano no makono ki marebena mafuno peki ngego akne inati dano manga ma labal mono gin ma pebe to al inen me chek ma Uganda pa o mi yere kwanchi richi yo mogo kwanchi richi ngene ki wane mi yere ki maki dong lu mon ene ki ma o ge America chel ki giso eni ato do dong yo mogo luken gang mugo mago chwalo ge na if don't get away get gang wech giti witian ge mapia ke maho ge donc jim matie kama leng ana no miro jim matie mekere ni lutua war miro wago ye ket wa monen ket ma watwa yu ne kere wa pokel lok kom ko wa pen ngini jim mo ken ma watimo watawna ga timo ne mere meturu bat ka biro lok no kero wa paro mono gen matie mono ye lok nge matie to al penen matie ne awache akati kere botu wa ko ngeyo da ko neno ni miro chamo ken wa yup ket wa kerke be jim ti matek e ko wa dak ange kar karama ne tiga bino ne jim ma reju duong pen jom ken no mero ndongo go willing mo manako wa yele kere wa tim jim mo ma rom ko nyu ko ne but generally wangene jimmo kene kirene pe attack to wala mi yar wala kay wono wonano ni wati olo to lokman me ko ni watenyo be pen lok me ko be ko nyo dak pe bi chwal waka mo ken po gen marach to wal dak po pe gen mabe ka che no ne gen atima mo pe olo to no ngado mo olo wa ko ni mi kere fu leje ni wa fu olo to ko pe da ka che da kwal pe pa dan e kwal gwa jim pa dan ngene jim ti por bene duong to wal teneni dak jim ti por ne kache wan po yele kere mai nano ne ni wakero ye chunwa jomo kene be fugu be taking advantage me kwalo ne makina pepe inano na don wan mi ro konyo karo dichu ki chunwa me nano ne jimi dichu ma wano timo itekare ma ma cher ko tumi o bedgin mabe pe wakero don mere chunwa karama tika biyo na jimo kene watimo ne wa ko do wono gen ma pe kere un jomo kene mo bera bena non la bonti mo ma o do yele kam nongi mo me tema wa ko do ba met gumi kum ko da me te ti jimma no yomo chuin ka do ne ndong da ke mawo ke kere en pilok me goyo ngeyo kere lok me ko ki kar Christmas ke ra waje kene ye khone tak dak dan mo ko al ko be furu be duata ki dong mer wangene abide wa mir kon gu chak ti mambe ki dong mer dan di chumati
ya gulu Kenya nyo wa KITGUM nyo leara nyo Northern Uganda udichu wakero wangwa ubet kama leng pen joma tiu kitekar ene me ko duong tutwal da ko mier maneno kit matwaro yupo kere chawa wa kit wa meneno ni lok me ko kidong lok me tiu ji mogo menono ene mapewa twaro tiu le moye ene mo wa beri wa ko lu to waneno kit ma twaro yupo kere me chamo karama be ana fo tutwal in ngara chechel maneno wa me ki subscribing Tami be TV wa ko be kili wula nge di chuma bejo wana lok matie penen matie ne ana fo subscribe.